I Đestera, šta ima, kako ste mi meni, ja sam dobro, vi možda niste dobro, možda jeste, možda se boleste, možda niste. Znači da vas više ne uvodim u ovdje serijal, znači da krenemo odmah sa reakcijama, mislim, u mene nije reakcija nekakva, ali šta ćeš, jebi ga, to je to baba, hajde idemo. Uopšte, da ja evo se i Bog i ormar. Uj, što se oznoji, ča, boji Bože. No kako sad evo vidim, gdje? Ne vrem vidjeti, što meni ovo treba? Zašto meni ovo treba da se ja igram? Uopšte mi ovo ne treba. Evo pi telefon ga, ve. Jebe mu kruh. I telefon nikoga mu jebe. No. Oj, Bože moj. Evo opet se rasklopilo, vidiš? No, ti jebe mi ti, Boga Boga. Sad ću ga baš kroz prozor. Da, muči Boga. Evo ja materu ako ne bacim. Pa će na tebe. To što sam tepih bacio. Nuci, brašno, sve pijano. Eto, poroj. Ajmo vrat. Ajmo sve vrat, sažem. Pa gdje ćeš ti kruz? Sam dogro ti. Eto ga. A nema nam upava svjetlo. Ne valja bu, jebamo dženazu. Ajmo ga izme. Što mi je tu? I to bilo sve za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi, znači dotad jedan najveći, veliki, lijepi pozdrav. Ćao!